January ni som pariat sang ni som ni paruk ani tuna hianin INDONA thleng mek ani Donald Trump patele European Union NATO ram inkara tuna hianin INDONA thleng mek ani he INDONA hi sipai thil ti theina te jet fighter te missile te INDOLong te heng manga be hi ani lova he INDONA hi economic war in sum don ton na trade war lampang ani he thil hi chumo he thil hianin European nation tamtak Europe ram tamtak NATO ram tamtak te hi a thalo zong in a ngong don ani Donald Trump hi Greenland adu luata hian hetiang zong hianin atira US le NATO ram in ngi tak te po kha tuna chonin an in kar te po hi siam that lei thei lowa khik te po hi a hlo om na lai kha om ve te tani ne tuna kan reaction ang ama sabera chonin Donald Trump hian hetiang hianin Europe ram te hi warning a pe ani tuna tang chonin Europe ram pariat atanga US a bungroron lut reng a hiarin 10% tariff a om to anga atiani achan chu heng Europe ram pariat te hianin Greenland an support wanga ni chan chu Greenland chuanin US in du in min lei theilo US in a min lak thei pon ni lo mo ka tiang zo hanin Greenland kha tong chuaka Europe ram pariat te hian support ani chumi awang chuanin Trump hian hetiang hianin 10% tariff apply don ani ten hunan kal chho zelanga heng ram te hianin Greenland hi an support char ani chuan June tharon ni meu chuan Donald Trump hian atira 10% kha 25% ati pung don bokani a pui chho don rem hle mai he thili chonin NATO ram te hi a thalo zoi na hong dona soitong khanin Trump le NATO te atira thok ho thei po mo tuna chonin anin kara enge moni chu om to don ani le pathina chonin he thila wang hianin EU lampang chonin emergency meeting a kawani he emergency meeting a hi chonin an soitur ber chu tuna Trump na hetianga tariffs aron apply ringot mai hi ani atira 10% inga nu 25% pung chodon box ya engtin nge heng hi kan beile tang kan chan le theyang khatiang ang discuss tu le soi ho tur khan tu na hianin emergency meeting an nei ani he emergency meeting po hi apui rem khop mai ram pani khata tanga mi pani kal khoma emergency meeting ani lo he EU anti European Union 27 countries ti ni bok om je chu ram som ni pasari atangin ambassador sang an kal khoma he emergency meeting hi tuna hianin an nei mek ani Donald Trump hi engtin nge kan beile tang ti zong in tuna hianin meeting an nei ani a emergency rem khop mai le tuna chonin pathum na Europe ram sang ten engtin nge Trump na hetianga thilaron tiringot hi an lo react dan kan react ang tuna kan lo react chong vele ang France te Sweden te Norway te chuanin tuna Trump na hetianga warning le I aron vo hi ani nga ya chuanin I blackmail ka tong chuang ai lo ka ti to kha blackmail le te ka ti blackmail te la ka tiang lampa ang chi zo khan an ngai ani an dem khop mai hetianga Trump pa che dan hi mo a chan chu Greenland ina hetianga mani ram in rail bol na te in ro rail ama le ama in ro rail ve theina te zalen na ane ve te hi heng te hi chu sak thei ani lo tin ani hi chuanin an ngai mi mai ni he thil hi Trump ngai dana ni lo le khop mai ani kha Europe ram then khat ram shroi tu te na an react dana ni tuna chuanin apalina anti coercion instrument proposal ti ani he thil hi France lampang in an ron propose a trade bazooka an ting heng he ya he thilina atumber ni lang chu tuna US ramachanga Europe ram sang atanga engmani bongro tam tak an import a hi an lak luwa hi an chok luwa hi hengte hi ti tlem ve hal turani he thil hi in US economy hi chezong in hong ve thei don an tiang zong khanin ani lampang ha chonin an ron propose ve le bokani engtin nge hey ama ka chonin US chonin ti se an lo dual thina ama ro chu Greenland chungchanga bi khi chonin tol antum big lo top mai voina news pakhat ke na phei chuanin India po hianin USC changlen heng he ya khami oil chungchang vela sanction kan ti te tariffs ti vel India ron apply wang hanin India chuanin US atanga pulse lo lu zong hi 30% tariffs lo apply vele mi mai ani mo kha India po han ron changlen ve tho news a chuanin an puang hluai lo ama ro chu khatiang hanin ngoi rang khanin India po hanin lo beilet ve ani ti chuanin tuna hianin Italy prime minister chu hetiang hianin Trump athil ti dan hi aron social ve khop maya Trump chuanin athil ti hi atiswal palaniang teron tia ama ro chu Greenland poimo zia kha aron soi vele thawani mo Italy prime minister Meloni po hi tiang Trump pati thin rim che silo amaro chu Europe rama a hroi tu puite ti lung oi tho si ang chi zong khan ron tong chuaka a fing ve khop mai chuanin Poland chuanin hetiang hianin
ron trong chuak ve le boka Trump a thil ti tum hi thil a thak tak ani tia zo han ron trong chuak a hetiang tariffs Europe ram chen khat a Europe ram pariat chawa apply atum hi thil thei lo ani hetianga tariffs apply don zonin Europe ram zong zong hi angong turani ti in Poland chuanin aron trong chuak ve le bokani soi to ang khanin Greenland hi apoimo Greenland lama hroi tu te chuanin hetianga European Union ina Greenland an support hi an lom em tin tuna hianin Denmark foreign minister chuanin NATO an thopui te nen hianin Arctic lama enge event himna kalpui zel dan tur te po khatuna po hianin an soi chho to me kani ti chuan hetianga Trump ana tariffs an apply tur le hetianga ram US le NATO in kara hetianga in sum don ton na lampanga INDONA an chok chuak ringot a hi mo mitam tak chuanin athla kan ti khop maya mission khat phei chuanin hetiang hianin Trump kha an lo nui so let ve thawni soitong khanin Trump hi a voice na thutluk na te po hi siam ngama thil har sa tak ta te po siam ngama ati to chu ti ve de utlet thil tam tak a chuanin a tha thei lutuk chu van chon supporter po anga amaro chu ama hotu po anga ti kan hriat kha hei Greenland ate po khanin an lo protest ani Trump la ka khan make America smart again Donald Trump a campaign na ya a thim lar tak make America great again mo America ram hiram ro pui taka kan siam le don ani atiang zong kha khap mi kha Greenland mi te kha choni nan lo la chonga make America smart again tuna hianin America ram hi fing taka siam a hun le tawani tiang zong khanin lung oi lo na an lo lan tir ve le bokani tin michik achik mi zok te na an ngai dan le an soi dan na chon hetianga Trump na Greenland chungchang te hetianga Iran chungchang an ron tong chuak le bol thri na hi mitam tak ngai dan na chuanin an mani US ram chunga buaina lakata US mi puiter rulak penan hetiang zong hianin aron hetiang zong ati hi ani tiangin mi achik bi zok te chuanin an soi ni a chan chu US ram chung hi hei ram ro pui tak ani ya amaro chu an buai ve thawani ai sungchang te Minneapolis ate po tuna te po buaina na sakhop mai Trump te soidan tak phei chonin Democrat so hianin an mani tuna US Trump te administration laka le ICE agents te laka lo protest tur khanin mi puite an fui porani an ti ve bokani an buai khop mai ani US lampang po hi mo chu van chonin khang buai na zong lakata US mi puite ril rulak pe nan hetiang zong hianin thilati ani ti te ponin achik mi zok te chuanin an soi ani emponi se tuna chuanin achiang ta chu NATO inkara hianin engemoni fracture omani an inkara hianin an inkar anin leichi na te tlem chonin akhive de udon ani achan chu Denmark le US te po hi ithian thalutuk thin an ni tuna chuanin ani thei to chia lo mai thei ani Trump ro rel chung hi chuan mo achan chu Denmark tan hi chuan hetianga Trump na aron ti bol hi Denmark tan chonin atlom thak ve thawani tin Germany hi tuna hianin ngoi rengin an sipai te hi Greenland atang hianin an enge an throi ho an la chuak ti hi kan hre te langai bok ani chu van chonin Germany te po NATO te khata til tho kha ani amaro chu hetianga Greenland atanga an sipai te ngoi renga an la chuakina alan tir chu NATO po hi alo in pum khat lo po ni mai thei ani hethil hi NATO ta na poi na chu tuna hianin Russia in Ukraine hi alak vek thei lo na chan le Russia ina Ukraine adu ang to ka abe thei lo na chan chu NATO wang hi ni dewina langa chan chu NATO hi thilati thei ve thawani Trump te po khan an support ve thawani amaro chu hetianga NATO in kara po engmoni khia omani chuan Putin te po kha ati huang taw sot thei ani hengte te po hi NATO te khilam Europe ram tan chuanin apoi thui thei ani khang kha kim chang toy si kim si ang khan kan han report le zuai ani video le kai mule theu doni